Man! Attention! Mag-checkpoint na ron! Yes, sir! Dapat magandam ta! We need more exercise! Give me 10 push-ups! Yes, sir! One! Two! Three! Four! Five! Faster! Yes, sir! Six! Hindi na makaya, sir! 8! 9! Sir! Very good, man! Now, dance bini-bini! I don't know that, sir! We need sample! No problem! Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang Now, it's your turn! Yes, sir! Super easy! Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng Sir! We're done na, sir! Good job! Magpwesto na mo! We should start our checkpoint! Harap sa kaliwa! Ha! Wow! Move forward! Ha! I-check ninyo! Yes, sir! Kinsa driver, ani? Nakita ni mo nga nag-drive kaniya sa motor. Siya! Muram kag di pulis, muram kag rebelde. Kapiluso mo, baka ni mo, sir? Basig kasuhan di kag not good manners and not right conduct. Dili man to pilosopo, sir. Sa pagtuulang nako, laing jud kag naong. Mura kag dili pulis. Mura kag tiyanak nga nagkamangkam. Sa kanal! Pilosopo na kay ni mo, sir, ay. Sir, unsa man tani, sir? Pangutan na, kung na ba sila yung papel? Sir, sama, nani papel, sir? Wala lagi, sir. Tado ko na, sir. O sige, i-check ang motor. Yes, sir. Agoy, sir. Buslot naman ni sir. Oh, kitawid, sir. So, pinikita mo ma. Agoy, matang-tang-tang naman yun. So, na gid, sir. Penalty na, sir, oh. Oh, napay cover mo pa. Na gid, sir. Tayaon na po kay, sir. Kahit paano na lang kita ni, sir. Ba daw? Ato daw pandaron. Sos, sinsan motor. Ay! Ay, wak na. Wak na yun. Ay! Sir, kung sa may tingog ka ni sir. Mura naman ipambot. Ano ba? Ito ba ko yan? Nag-champion biya ko sa racing sa una. Sa Digong and Public City. No, God! No, God, please, no!
man sir. Mura laing gyud kag naong. Yat kay piloso ba kanimo sir? To kag di ko mukaso. Yes, sir! Yes sir. Oh, sugar. Yes sir. Yes, sir! Limot! Yes sir. Yes, sir!